Hadin baladon kajingalang bat poi shu kajingasong thu chingmut habding king Ñiut Shnong kaseng KSU kaseng Jowai Shnong wa jointia dakaba ailat piang ni Jowai Municipal Board ban Bret Ñiut shipor hamin kajai nakabenta lai banai. Hinni kasngi kila Iasoi Soskular ha office terikam u Deputy Commissioner ka West Gianta Hills District baladon lang u Emily ka second Jowai u Wailat Miki Shilla u DC Garrett LNS Dykes u CEO ka Jowai Municipal Board u Deputy Secretary ka GHADC bat kiwai. Lasaki hinni kasngi bayakin Ñiut balane sa hagi benta yau beper kesor Jowai ru lekit no iki bat hadin baladep belum lut iki Ñiut nakaliang ke Jowai Municipal Board kala senret dawai lut iki jaka pelang Ñiut. Ha kajingnya day bat kajingyo alat ban Bret Ñiut shipor nakaliang UMLA ke second Jowai ula ai kuble UMLA ka amlarem ula kemen rumboy yau urban minister Esdhar iki kenhon sinjuk wahe Shnong kumju ru iki Ñiut Shnong. Hakajing day berkajingwa jaka nakabenta sanpau akar loong ba endang pediang la dadon kinu kitrai jaka kibakwa bandi.